Selamat pagi mga pendengar. Ni bakal kita iban dia pemenuh bukai bakal Semenanjung, Sabah, Sarawak, Kalimantan, Indonesia, ngau buka Brunei. Sekali tu aku dekat musi cerita hantu. Aku bermalam di asrama sekolah dusun keempat. Kemalam tu cikgu Dennis menung kat mana? Yang besar tahu ya, buka baju, nur mana? Belagu meh ya. Cuma mana belagu terpadam api. Zut 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 buka tutup lampu nak. Sipang ngacok mana itu. Kalau tentu kerja balas tidak. Loren ngo Isra kerja ke lagi sudah loren ngo Isra tu kom cigo tu zuf munia kena ngaco mai sedua itu cigo mana mana sedua nune cigo mau lah te cho nune cho to lah nembia ngawak me te cho tu padam pe no tu padam pe andai ke berita mana ke no nune karan tu tadi bisa karan tu param siapa nune aku tu malam hari tu dah aku tu mana dah aku mau kerja ngecek hujan malam dia dah aku sami pengawal api nak dai ke yang main dalam bilik ketika dah bateri telefon kamu habis ke dicas padam kape nanti kan nanti guna padam karan bangkai semalam tu nanti guna untung cas bala nembak orang ngoisra nama tu padam sampai tepekai dan cikgu Dennis terkejut. Hah? Bunyinya siapa nak? Maka bunyinya apa enam ya? Bunyinya apa? Miet mati tinggal hari bila depan suut. Cikgu Dennis nak lalu dibuka pintu bila air, pintu bila air. Makin ternyata siapa nyapa malam nyo gerau kotok diri makin miet di tiang kabel air tu makin nyari muni nyampe Indo siapa kenyampe Indo malam hari nah ini mah cikgu pada terus dah kawin cikgu Indo dah kawin sana ini kalau cikgu Indo ke sekolah itu semua menjauh kawin banyak semuanya miet nyampe Indo miet ditinggal miet tu makin besar menyampe sepak nyampe nada Cikgu Dennis pan irati sepak nyampe malam hari itu saya geli takut naik Nata muni nyampe nari bila aik kenduk mandek siapa kan nyampe nak entah nak terpedang pina cikgu dia terpedang mulai nak nyampe bila aik api menung terpadam mungkin pai sikaran kemudian garek tu dah cerita mana kaki cuti ni tarik tu window nak tarik kaki tolong kaki ku tarik nah kaki cuti ni tarik antoi nak bila aik
dan antui nak pabila ai nak ketawa ke kakek ya tak mudah narik ke Dennis nak Dennis pang si bekau terlihat papala at pangka papinto bila ai Dennis tarik udah hantu kaki Dennis tarik tolong badu ginunik ko Tungtong ngajak ke pala sirat loran ngo Isra atau siapa ngajak ke mal sebenarnya tu dah Dennis nak pertolongin na ano kaya nga cuci badu ginunik cigo sade tarik anto ng balat na lepas anto tarik baru kaki Dennis berapa kali tarik kasi 10 kali kaki Dennis tarik anto ini dalam bilai ya nah anto induk lang bilai no Dennis malik na may kakaya ketawa buka ke na Ricky kan lalu berani ngeluarin gue Isra. Ricky, sini nggak ketawa teh. kami dua dah mana nak caya dari ke aku ngau Isra tu mana tu anak nak caya kami dua ingat ketawa betul kakek teman pun terdengar kami dah ingat tay tu dah ketawa di pun tay ketawa nak kami mana macam bocah tu dah pagi lap itu sewujud SPM mantuk anak kira ketawa nak lek tu direct je Nanti sesuai dan ada mana aku tengok cak nih. Amai tak apa ya ada tunggu cak SPM. Tengok aku tengok dulu ngeluarin Isra. Nang jauh tengok. Ni buah aku kebun kosong buah takut naik dengan tempat